seat adjust na lai PTO mà chuan kan han rek a gear hi 5 gear ania car te pachoma AC chuan eco mode le eco plus mode te kẹp chung hi zau deuh chu ni lo nung hi aron puar lut jok ma a chuan a kẹp hi hlai viau lo boka han brake om na hi SML la po khanin tiang ang dewa hena oma asi than siam mut na te han siam hian nok du riu maya SML kha chu he tiang lai hang ka sona gear a hang level bor poi SML nei ang khat khop mai SML lai cho nó dạo cho dao chung chung Philip Aron khenga test drive pui tur gear te chu mak miêu le được khẩu về đều trăng vậy à chuan đang tìm mình xin nào ari có rồi có mấy AC on sin nè vọt chalut tục sa lo lo in ka tang phia bengka na brake po nuam khop mai à SML brake sak cheng chung ngang khal changa an ding thut thut mai dan ni tao tiền gì ngả rồi Eicher Pro 2110 XPT test drive po đi có đăng sắp air draw cái là khẩn xin như là em là họ cái tàn đâu đi gì là ông draw em là được phẳng phẳng không đi cái chỗ ăn được bằng bò vì cái nắng màn yên lâu lúc tôi vào hiện cấp một chắc về chấp tổ mò hay cái này chung thì
เฮ้ยโปนปรางอัตเตอัตเตอะไรอาเจ้าเราเมลังทัวร์นะก็เรื่องนั้นเก็บเป็นที่เราเซ็ตเมอ๋อก็รองคัลโดนี่ตีข้านี่อารอนโชว์มันนั่งเอ็มโอ้ตอนมินัลจู่อมตีเขาตุนิสานนิสานะตุกินซีเขาตัวนี้ตอนมินัลเขาตุกัดเส้นเงี้ยมั้งอารอนตาโชว์มันนั่งเอ็มโอ้ก็เดี๋ยวเสียใจบ้างค่ะอารอนเข่งโชว์อารอนเข่งโชว์เองหรือว่าตอนมินัลโจลงโซกินนั้นตีเลยลงโซค่ะส่วนสเตียริงที่สามเด็กเล็กอ่ะเฮ้ยเด็กตีเล็กเลยส่วนเล่นเดือดเลยอ่ะเฮ้ยสามตอนเลยตุกตีเลยที่แม่เห็นหนวดตอกจริงก็จะสร้างหมามาเฮ้ยหลายเห็นก็ชัดที่หนวดตอกโดนเชี่ยดูดันได้นะจัสต์ในสเตียริงก็ Kan där on tinai mo. Hedan option ni palio mo. Hetna me tur heta palio ma ne na palio ma. Chu ami je chu tain main menu akan lu dong lo ko. Main menu akan lu ta. Chuan hetan heta diagnostics ti hiom tani. Ka hon kan lu lenga. Kan read faults ti hata check lem roneng te tiang ho zong zong khanita tiang kan lut lenga EMS ECU le ABS ECU ta tan kan lut lenga hey read fault codes eng mam lo so kan bek liang hey ta poi nam chung lo so wan kan bek lenga dan self test akan lut liang Itu kami gauges kami yang no vel kami instrument class le from display di vel yang hau na le ta itu poi mo tu lo poi mo ber tu ni chirami read faults di ni ta ni chuam ta hianin diagnostics a khanin enge check lem ronen chante tiang kha kan en to ta eng mam lawa yang kan lu lenga manual regen pom na ta hiam om je chu a motor shimi automatic regeneration oma plan pain amero chu a thelo to khoga kham manual ti za thong ngai ta ni chuam ba hianin delete fault codes ti alang lo a delete theya ma se tunaran lo chan chu eng mam lo wangin ta fault code talan chuan delete thai ta hian anwa hian delete fault codes tiomang ma tain eng malan lo wangin motor tharania aron lang lo ta sung kan entina khuta urea sensor line lo eng lo ta se motor pot chak lawang a pot chak lo don ta hanin I driver na chin chang an se chuan dan lu tanga enge fault codes entina an lo ti asiam that ngang lo ni bon motor kha a fault code kha dealer aron khonanga kita tang jon chulai chu ni kan tianga a parts ngai te tiang zong zong kha I service team en kengang chuan time kan bek lenga delete fault code chalo manga kina chuan check lem ten so entinam kulai anglo urea sensor mani filter mo lo cheta se lo ba ta se ti tiang urea dang te lo thun ta se ta hanin kan delete nu khan apa ta kan thak pa kha chuanin engtin mom theilawa ma se kan delete nu khan ta hena ron zia kanga ta hian low pickup or low torque after 180 minutes 60 minutes ti vel 60 minutes to dark car khatani mea to dark car khat chung rong kha pickup ngai reng in tan de tu kan experience to tu HR thatna ni chu
midang inan nei ve lo mo khatia pot thei lo anga om top lo khanin chan slam ala om inan half race ba ka thelo chen in sha nang ni chon ta chonin hetia kan delete khanin ta hianin low pickup after 60 minutes long ta se darkar khatania darkar khat nuwa pickup aron down nang darkar khat chung kha chu pa ngai takin kan lat lan le anh lo le chuan anh lo aron nan le chon in delete la meang yang khanin search pa company pakhat khianin servicing anom ma khanin I anlo tireng to thina chon password te ron ngai nga password kha chu motor zong zong khai nang vek ta na kina du chon asset tran the ma se atul ka tel tuk chong kha chuma voina po kan motor pakhat 6019 anei tu pain heiron langa tia meron message tharon la maintenance required soon aron tia chu maintenance required soon om je chu servicing a hun trap to ti kha tai na ron zia sap chongin zong khani no me helai hi tuirial airfield le tuirial in car servicing tu rania ai thok mup mai ground clearance sport ha .110 XPP tok cheng chong khop mai a body hi a sang over lawa kong chia khuar ti vela elana don lo ti ria cheng mai okay hi 920 ron mangsa a lot khi dầu don diesel hi liter za somruk alenga tankia gearbox po ate vak lo meter ruk le chan ve ania body hi horsepower za somruk chuan atok kha 500 newton meter ni differential lian me chak don ti riat ari po zoi cha clutch diameter 330 ania engine lian ang rang phian mai engine bor po a chip chiar lutuk khe chona motor chan chin hi kan selem lawa ti hian nge han khal chin te le kan mu dan ang kha ni deuh mai a khala nuam motor tha deuh tur ani a zo a lot chu zo don ti chiang rang me ke chuan 920 ron pang sa cheng mai a differential enang a lian cheng khop mai lian takani chassis po a lian tha
1217 Bharat Benz te 1215 Asok Leyland te kha el pui tur ani mai a battery hi 12 volt 100 vel ani mel chuan DEF ke spare hi sira ron am to boka noya radiator vel po omna sang tha hi tau che mai don lo ni hi ground clearance po thaเราฝดหนุ่มโดนครบเลยก็พดชาพดสั่งไว้แล้วแหละก็พลาสมอดินตัวไหนกันหลานแม่กะถ้ารวกให้จนก็พลาสมอดินนั่นหลานให้จนนี่รอตาพ่อมันถึงเท่าว่าRPM limit จริงข้าอมได้ว่านี่ไหมฮะก็บอดก็พลาสมอดีอะไรกันโหลดลาดหลานคน second gear มาthird gear มาว่าโซ่ลูกตุกสี number 4เวลาโซ่เจี๊ยสีระวังเวลากัน third gear หลานได้ละก็พลาสมอที่อ่อนได้ละที่จนโซ่หนุนตอกตักคันดีสิเห็ดสีระวังหลานจัดแน่นอนก็หมดวางไงก็หวานก็ตาฉันมีพวกติคาน Eicher Pro 2110 XPT จูกันหันขัลชินเจ้าตามอเตอร์ชัตักขัลนวมตักอันนี้อ่ะทินสอยตองคานให้อเกหิ920เต้นรันชมบกอ่ะเลียนชาอัลโลตะโซไม่บากอ่ะเฮกดอนเราตีข้าเชียตันนี่จวนไอจารมอเตอร์ชัดยังดูจวนอันหน่วยคอนแทคนัมเบอร์การันดาผู้ฟิลิปะฮีก็เลยหัวชับปินอาจจะเจียนไทยเรื่องอ่ะทินมอเตอร์เบลเจียงอ่ะอันเอ็นเจียงดูเละที
thil dang te po atul le poimo ang te zot chiang du kha chon office hun chungin Joseph Automobiles zema bok CWC peng le trong China inkar a khan an oma office hun chungin khata khan va zo chian thei renga a motor po hi va bel chian thei reng ani tuna kan khalchin hi stock turan cha chho ania amai ro chu hei hi la turan om ngal ni om takani stock khan nei mu mal man don lo te po ni mai mela an ti fel thuai tura ngai la athange